Blay sabatan ni pi baro commission report jongi menta kadai ublay ulong ubashisha haba ka Sonia kala pendep ya ka high school kala trang banlet ule doktor Henry banyo le ya kata kan hab penbam isa ya ginong penya jing ule haba kala ya thuo ha upa ya ka jing thu jongka ula on ngan om penbam isa de lele ruer ti Henry ki bahayang ki paradok badwat kinong hikay ki kali lada kala pelang isa pan penbam ya kinong penyat haka jing shisha upa umdan isa hadu ba unla penbam yano bad syam lakmu bad pan jingerap na ki bahayang ke ba ulale kalong banduwai baga Sonia kan yok le ule doktor kakmiru kalale ya kata Henry bat kaba kentu ya ka Sonia ban pentre testa na ka benda ka examen ban yorong siya ka jaka ule ka Sonia kamtip ya kan perkhat kaleching ya senglang bat ki kmi ikpa ha ka yang mani 7-day Adventist Henry kala artatien lada ublay ulong ubashisha mendapat keseltu ba nalor kebaduan kadangkang bele ru daladi te kala pendap ya ka application form bat let ai ya ka haka college bat ka pulit tista ya ikot kibiyade bat ka examen yok ru kan ba ka ap banyak jukit ya katari bakan hap ya le ika Henry katno kaklemyo jingtip ya katari examen haba kapon ya ka college kilaphawan ya ka sa college haba maka batakmi kilapoy hardap college unong up hardap ulayat ko yaki baro ki examen ladab long da kabayo ya ka jingdaw ka Sonia kakmi kalakali hato ka college kalapenmi ya ki result joki examen pujuba hoot late hangtay hakaba kiwa ya ki result hababaro amon kilayat siya kajaka baula kadeo ka Sonia kalakendit banyo iya ka karteng la jong hangta na preki kina kibakwa uli doktor yaka la pedien da ka college klem na hapen bam pisa neyale examen te baro ki jingat tatien jongka chupang ublay kilado sendan hangta ahi Batshua bang sedang ki kelas kala IT yala ka mensin siya ujisu lembang ka jingsha penbaptis namar kata ka jingje baro kala hikaya ka bauble ulong ubashisha Henry kata kamsyam lalong ka jingkut jong kani ka jingitu khana habaki kelas dang ki para nong ule kilay kali yaka adu katno kala ha ban penbam bisa kala juba ngaklem ha penbam pisa ngam syang lahap yane examen ro daga jinglingo kilakali kuno kata kala bandang kajuba ngadon kijingade bakerpang hadian kita kiparo makule kilatip pakidai kijingade jongka kidai baruble tibuan naki kilakwa tip shapham kajingen jongka bat ka Sonia kala sengya ka kenhun Bible study laiwat na kata ka kenhun kila IT yala ka mensin siya ujisu bat kila siya penbaptis menta ka Sonia ka ap kumang ya kala manla kasni banya sam yala ka jingen ublay ulong ubashisha kapwa kapine commission sa region English